Ajok gue jadinya deh. Puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada tamu jauh nih. Sini masuk bang, masuk. Duduk. Susah banget nyari rumah lu. Ampun gua mah. Susah dari mana sih? Lu kan biasa kesini nginep lo di rumah gua. Pakai segala lupa lagi lu. Iya, Puan, dulu mah gue inget. Lah, cuman tadi kan seinget gue nih ya, masuk gang. Ke kiri ada pohon asem, ada masjid hijau, mentok ke kanan. Gue cari masjid hijaunya kagak ada. Pantesan aja lu nyasar. Orang masjid itu udah ganti cat warna putih. Warna putih. Iya. Pantes gue keder nyariin, kagak nemu-nemu tuh masjid. Ya, syukurin amat. Orang mah lu punya HP tuh. Lu telepon gua biar gua arahin. Mana sih lu? Masalahnya HP gue lowbat. Jangan kan handphone nol. Motor gue aja mogok, gue nuntun tadi. Ampun gue mah. Ya Allah dah. Ngomong-ngomong, siang-siang kemari ada berita apa nih emang nih? Ya kagak ada berita apa-apaan sih. Ya gue yang namanya mas sejarah nih, bukan apa-apa ya. Silaturahmi masa kagak boleh, ya kan? Nyambungin gitu. Oh gitu. Kirain ada apaan kali. Ya bukan begitu juga sih. Ya palingan biar kalau pas gue pulang gitu apa ada yang bisa gue bawa buat buka gitu. Perasaan gue udah mulai gak enak nih. Coba gue tebak ya. Mau minjem duit lu ya? Buset, kagak dah. Kalau minjem duit gue mah kagak. Malu gue kesini mau minta duit. Hah? Minta? Lebih parah dong daripada minjem. Gimana sih lu? Ya kalau emang ada kasihin dong. Berapa kek yang namanya saudara lu beli amat. Ya udah ntar gue bagi dah buat lu mah. Ini ngomong-ngomong pada kemana? Sepi amat rumah. Ada, cuman lagi pada keluar. Umi gua lagi beli sayur. Abi gua katanya tadi bayar zakat ke masjid. Oh di masjid. Iya. Ngomong-ngomong Bang Paki, udah bayar zakat belum nih? Zakat? Gue belum bayar zakat. Lagi kayaknya gue tahun ini kagak bayar dah. Gue susah banget. Emang apa sih? Buset dah, bayar bang, jangan sampai kagak. Malu lu sama dandanan lu tuh sama motor lu. Zakat fitrah bukan cuma diwajibkan bagi mereka yang kaya, tapi juga bagi mereka yang kurang mampu. Jadi, walaupun orang itu miskin, dia tetap wajib membayar zakat, tapi dia juga berhak dapetin zakat. Paham gak lu? Iya. Ntar gue pulang gue bayar zakat dah. Tapi ini ngomong-ngomong THR buat gue jadi kan? Ya Allah dah, kalau duit aja lu inget lu. Ya udah bentar dah, gua ambil ke dalam. Oke.